Hello guys, welcome back. So manu bala si gona hope kriya se updates kuri gina ha nisna bishei jaga bosti par gona he ase Longlang district pa itia konyak jaga te chapaule shuru hoise itu tu Tanhai village ekta ase one of the historical village konyak area de aro pura naga manu khan ba jani na thaka story ekta ase itu da jido spot te pongji gina mokhan ko jaga de itu laga monolith stone ta la story ekta laga apni han opore highlight ekta aro yede senior citizens or intellectual khan kunuba camera de face kolo manu khan log paise gole bishi bal ta khan de phal ba kole dibo mohan koise gole short price story do sapara narrate tu na parbo holibi olop highlight kuri di ase what long angya kola do the queen of Ahom king na itu laga busti bra ase guna first itu janai di ase itu spot te jabo ta khan engage kora or kosam khala jaga ekta na itu memory stone isna ekta bonai na ase itu jaga de mane pongji na amnya no pore kinga sundor ase itu story to exactly kinega ase itu du mohan likhine thaka opore saigina kotha koribo de goina itu janai di ase I hope you guys will enjoy the show at the same time yade pongji se over kushi baise subscriber kan family members kan log paise achanak takhan bai kotha gorna shuru hoise dia hotel ekta de mohan olop pet gorom guri lobo phokpi lagi ase ekdam rasta biya thagise rasta biya hoi gina itu gari be slip hoi jai na mohan pura letra hoina na dok paina aise yati hi tia race paule jaga ekta pai ase koina itu be janai di ase I hope you guys will enjoy the show at the same time itu do one of the knowledgeable or important informative video ekta hobo goina moi hope kuri ase kile gole mohan sob manu jane Ahom raja Shivsagar laga story du bishi manu jane hoilibi itu do source ekta ase itu story laga queen to itu busti laga howa bra goina itu amni han opore janai di ase Tanhai manu khan yade family members kan thakisi gole amni angi amni han busti de phal ba pungji gina yade phal time jai di gina mohan do jai ase de goina itu bi janai di ase so let us enjoy the show guys yade Tanhai par goina to bishi manu birai ase alag alag busti de pungji ase so yade hotel ekta ase enega phal ba khabra amni han opore be janai di ase yade birai jaramne phuk lagina na jao karone yade ki pai ase malik khan de huti na itu janibo si yade dia man masti bra banai na ido rambam mimi ina mojara banai na khai ase sir makan kina taste kina thaise kina flavor sir kina thaise banna do বেশি ভাল ভোক লাগি থাকিছে আৰু আহি কিনে ৰখা টাইমতে মখান লাগা ওচৰতে এতিয়া আপুনি খান দেখি থকা নিচিনা আন্টি খান মখানকে জানিছে আৰু বেছি খুশি পাইছে যা কালি পৰা ইফালে আহিব কৈ কিনে তাখান বি এক্সপেক্টেশন থাকিছে তো মখান বি সাডেনলি আহি কিনে পঞ্চায়তত মখানকে এইটো মেগী খান চাহ খান বনাই দি আছে খাওয়াটো বেছি ভাল আছে আৰু ৰাস্তা কেনেকা আছে আগতে নাজানে তো এতিয়া বি মখান যাই আছে তো ইয়াতে বি একটা memory na Ahom raja din aro naga manu laga brotherhood laga ekta memory laga dangor yate symptoms ase koise sign ase koise to itu bi ekbar sai gena mokhan buji lobo parise kole itu bi mokhan public ke update koribo chalo kabi manu ko kabule na time jam bale itu tari ahe thake acha bhalo pore na aro apni kan aha logot moi bi mon pa agena Tanhai ang ase acha jaga dekhabole podo lucky ase bhabi thank you dia moi sob jaga na itu ase bra sob tikaribo ami ani halkana bangala recording loi jabi chalo dangor blessing ekta karone consider korise like the king of Tanhai tai mohan aha jaga spot te ekta jaga de mohan log pau parisi so historical place to tai bali kuna dekhai dina itu gona man story to bhalba janibo gona janai di ase acha hotel malikan mohan na subscriber khani thakise to bishi khushi bai youtubers khan hobi social media khan do kita subscriber log pai family ekta log pa nisna feel gore to ta khan log pai not bishi aram pa janai di ase anyway yade andi ki pai ase yede pacha to lebe kita ba ta khan order korise bole advance korise bole banai de aro beki khan aro chao momo aro puri khan bi kita ba to banai acha order thakise bole pusti ekta ase edu ba bishi banai de lebe biya hoi jai edu ba aha joa khan rokhi gina men do meki aro bishi kiba hoi jai se kile ole do gorom ita banai na ti na chao khan do picha na rakhile bi kiba biya hoi jai na simple dikhai cha bhi pai na chalo thank you de khushi bai jai ekdam taste pra khai luise so guys amne han de bhi janai di ase ki Tanhai pa aha manu sob na itu proper aunty laga hotel to ekdam junction de ase yes but taste kore kine jabi ko ase taste kule regret na khabo bye mai ngono no so babi log paise so this is the way like highway to ase to itu par gune ja khan na phok na lagi bi please yate phal jaga hotel ekta na ina phal ba khaisi de ki mesa go itu kana amne amne ina khabi guna itu chanai dis
Kaman ka menga rong ho. Oba ekta bi log paise tai bi moila subscriber ase koi ase dekhi thaka aji log paise koi ase so subscriber kan kitia log paise over khushi ba janai di ase oba na bale ase na Oi bale. kinega kot jai thake aji kali Moi ro ni busti de thake bakan sakan guri thake. Tiki guri thake. Oh acha acha bosi de pungji na khushi bai ase eta apni la historical place te mohan jai na tate dialogue marbo apni la history do mokhan la history ko bi mohan sob la history ekta ase etu to sabse famous laga bolibi media de pungja nai so aji do dunia manu janeu dibo right to wrong to ki ase Nam de tanhai ko ase sob naga laga ase entire konyak laga na konyak laga uthibo tanhai do hosa hobe nami ko ase na ha jaga sport hoa bra he tanhai na ma sab la history ase biya holi bhal libi etu do tanhai ka laga khang noi etu yes sob laga konyak laga ase khushi bo lage chalo men tanhai kan angba mahan jarum dibe amen ke tanhai kan na site is na 14 by 60 na ki diche kwa site acha apni an kitia jaise 2013 ase de khort ase ama khort pura frame kan na story la ama chokhan pangchun aru tate ahum German security kan pangchun among tate phat kana sudi ho yes guys itu koi dia se like golden jubilee aman lenin nam de aman mata de na again aise ru acha golden jubilee rani aru memory nimire republic day eta aman ye site tipu paribo nai ta kan pra asom ohom khan ro se kire na paribo gune aman ji logena jaigena saigena ekta jaga ke khor podenge na ase acha itu jaga kiman ase apni fit kan yate ase nai fit kan to na bari moi khali 14 by 50 de ase ana 60 ni 14 by 60 de ase 14 by 60 even itu sip sagar de koi ase na to sip sagar 2013 yes panchayat hall na etu etes acha etu changma banabo lagibo yes so guys itia takhan la idu recent laga kotha koi ase like 2013 do some few days only back kori kena itu time dibi takhan discussion meeting ekta ahum raja laga tahan la family members kan logote tanhai manu kan jaise koi even takhan garne mathi ekta dia laga itu jaga ase koi na itu do like 14 by 60 na itu dia laga koi ase so story road to ki ase spot te ki likhina ase itu opor de mohan dialogue mari na pura details so janibole try guru de gona itu bi chanai di ase